tako stoje stvari, nemam šta drugo vam kažem. Idemo možda sad odem jednu u ovoj epizodi da kupim u Gigatron da kupim telefon. Ajde ja vidim kako se kuca GPS menu. Beograd Gigatron, da vidimo gdje je. A, evo ga. Gigatron, gdje je Gigatron? Evo ga. Postavili smo ovo. Evo, dobro ljudi. Idem da kupim mobil phone u San Andreasu da bi mogao funkcioniš. Evo, taman mi ovdje blizu Gigatron. Uzet ću neki najđadniji telefon da ne bi trošio puno para, nešto što mi je nepotrebno. Izaći ću odavde. Malo su ga loše odradili, ne sviđa mi se ovo plavo. PC servis model dobro, shop, PC servis model shop, dobre. To što su napisali. Sad ne znam kako su ga, fuck, nešto mi ubagalo. Ništa vidim do WC-a pa ću iseći moj klip. Eto ljudi, bio sam do WC-a. Evo imamo šta mogu kupiti ovaj telefon. Znači imamo Gigatron. Imamo neki kasetofon, radio, GPS i slušalice. Nama je treba ništa, nama treba telefon. I imamo iPhone 7 15.000, Nokia 3310. Ljudi, ovaj iPhone 7 je samo 15.000. Pa ljudi, kupit ću ga. Da vidim kako baš izgleda. Nemam ništa u ruci. Ne vez, dao sam 5000 ali boli me ovo ljudi. I onako ću to da povratim. Šta mogu još da uzmem u Gigatronu, baš me zanima. Slušalice, GPS. Aha, već imam, dobro, Gigatron. Sluške, evo imamo i sluške ljudi. Evo ljudi, kad smo već kupili i sjebali nešto malo para. Imamo da imamo što još mogu ja da nađem zapravo ovdje na ovom serveru. Baš vidim imamo dosta ovih 24/7, to ne znam šta je. Brojnice namještaje, zip, ammunition, opa, municija, ali nemam dozvolu za municiju, zato neću. Bazen, free zone, AFK zona, galerija, ulica Dobrog srca, kafe, centralna apoteka, ne znam ljudi, stvarno, gdje bi mogu, javna kuhinja, sud, banka. Idemo ljudi do banke, vidim da li mogu otvorim bankovski račun i to. Moram brzo igrati s tim radijom. Aj jebem ti, zbacio me. Pička jedna. Sad ne mogu rentom vozilo. Parking zone, ovo morate beži tamo bre. Imamo čak tamo gdje se kockamo. Da li mogu da vozim ovaj auto? Pa neće mi banka preko puta. A ja hoću da idem automobilom. Pa dobro vidi. Radno vrijeme dobro. Dobro, znači već mi prate kamere, baš me briga. Dobro su uradili unutra. Nije loše. Ne znam šta mogu da uradim u banci. Kartica, kredit, vrati kredit. Da, mogu da uplatim kredit. Znači kredit. Aha, znači ja moram da imam šta sad imam. Pojedin novac, osnovac, stanje račun, transfer novac. A ne mogu ništa jer nemam bankovski račun, znači moram tek to da otvorim. Bože mi sad čuje, ovo će baš trebati dosta vremena dok se ovo odredim. Evo ljudi, ništa onda, nadam se da ovaj klip ima bar oko 10 minuta, snimio sam da mu čisto snim da imate šta da gledate, pa ću ja opet da snimim nešto ako on zatraži i u sljedećem klipu možda sredim i ove druge stvari. Eto ljudi, izvinite ako je ono klip baš onako smor, ali stvarno ne znam što bi mogu da uradim, možda mu snimim neki surf ili tako nešto. Eto ljudi, to je to što tiče epizode, ako ste da like, share, koment, do sljedećih
Pozdrav.